Fight Stuff jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Benum, MMA Elite. If you want to fight, fight with style. UFC prvi put dolazi u Južnu Koreju. Bivši prvak u lakoj kategoriji Benson Henderson odradit će svoj drugi meč u velter kategoriji. Na suprotnoj strani čeka ga Jorge Masvidal. U sunaslovnoj borbi domaći borac iskusni Dong-hyun Kim bori se protiv Dominica Watersa. Subota, 28. studenog, 14 sati, uživo na Fight Channelu. Fight Stuff jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Benum, MMA Elite. If you want to fight, fight with style.